wona se obema nware oba na oba nware bema wanka se bema nware bema na oba nware oba na bema nko ware aponchi na oba nware kraman wo eni nyame a yesom wo woni awurade a wote ase nti aseda no a ene ebekoso ede amaw ene ya ye ba ye nana ene ye na woda your friend Miracle Papa Kweku Day Boston. And it didn't dekeke. Miracle Papa Kweku Day Boston. And then when ya a fit. Now you must say ne mame ya santua. Our UTV and Despite Media ha. Or UT ma on se team pam papa. Enti ene ya bano. Ene nana no ene na woda. If you Mr. and Mrs. Bolton, Unana, my mercy, and I feel what's my day. So, Mama, happy birthday, me so me can't be pa. And you be come on, Kakra, ye ne Vema Plus Company Limited for, and ebidi and come on, and ne, so my be no more day anyway, and ebidi sa and come on, and you come on to channel. For more products, I'm the aba. Boa ama amanfo asetena atumi akose de say to me echo enti se wo hwe me na no pay a ti ni ye pa sanse ehu hia wo me so ehu hia me enti ne ye na Fred apia amankwo no ana epiaro Ademavema Plus Company Limited ne be disa kopo na apia kwa aba eja kwa na meje so bibia bokode ye nyankopon adome ho ye bu product ya makoma kosen eye miensa ene dia woni dia ye Lito capsules ene ye wo prohibited capsules ene X-Drive capsules. Okay. Yemfa ne makoma ye bedi kan afa X-Drive capsules na djuma ben ono no otumi ye X-Drive capsules no ye e de mamema nko a na ya research ehunu se emema bebre no adodo no abuso mo se omo bema na eda omo nantem na djuma ben na nyema wo mo a dodo no apese number 1 omo de jonso a ekoyi kama de ma wo mo ebi so kire se ya no pese bema no se omo pese omo di pemu agura ebutimi ye den ya de da mema bebre akoma so se ebre no so na okompamu a ya no pese nka bema na ebutimi ye den yie kama ede ma no obi so ho no ya o ka se o pese ne bema no so odi pemu agura otimi di kwa akire ansa na ne hu asane no obi won so ya o ka se okodi di kan wi a ya no pese oton aso bet obeya ya so ahode di ntimi ma ene ewo obi susu wo ho no a ono se odi agro no a otimi juju okwan aso na ese oba be ya ansa na wesan anya hode biom enu nti ene aye research kese pa e de aye dry ato din X-Drive capsules nti X-Drive ye meme dro a eboa ma be ma nyampam ahoden wo ho edi mpam agro ma na koma toni ne ho ka fo so akoma toni yem yenim se ememe nru ya eta no medodo no aye pekin kran odom ya na gina so uye wi na san koda no san no gina so sa na X-Drive no sutie there be X-Drive ntisa X-Drive nya aphrodisiac eye dro a ekoni pedua mu a ekohwe niema ma be matimi ye be manyina na ko siesie di amawo enti X-Drive no kwa de onu ma edikan ko trim ko wadwene mu because be ma betime di poma gra ne kese dodo pa ne fi adwene mu ohun se waso ye hye pa ana se wo problem na wodwen ohun se obe ma no kra na etimi fanshin yi efi adwene mu enti X-Drive no ekwa adwene mu be hypothalamus no ko siesie ho kama ena afi so ko entinim be ma be ye be mu a eja e wo se moje timi fra koma yimu netimi enante ni pedua no ma ko hye se bi obema no netimi anya ahode aye adwuma iti se akwansidie binum yes bi be sisi kwan a etimi moja no dodo no ntimi nko iti bema be so opagya nimu enso na ahode ni enhyeda enimu ena bema so ho be sane ntem esan se ne bema na yetu aye hypersensitive we iti X-Drive ne die eye bema adura ye ka se we nya aphrodisiac iti o ye bema wa ye mrew o nya mrew sabra wudidi a wonum yi a wunyini wo se wo ye nhu aduro esan se X-Drive no eboa apomuden mapa ma wo be ma no timi function very well obi won kra na ya nakoma nankasa no o how wo ho etimi moyi se moyi so amoja dodo timi ko che oba ma mu we ho enti X-Drive ye be ma aduro a ekoni pedua ma siesie ni pedua nyina kama ene obi e fe ne nerves enso nam na utia adade bi so se bibia wo me nerves no ene ma yinya atinka no bo no ne nerves no enchatew iti kakra bia no wagemu onum X-Drive ekosisi di pedua nyina ena ye be ma no do mpanim ehu eye ediri miensa na ediri miensa no eya na mutumi hojo
when we say eye be ma idie eye hutumi huzu unum air driver regenerative tissues penile tissues no e ma etimi eye kama ahodi bam kama obi susu on mu a ya no mo complain say why masturbation over the years but you tell be ma na ma fe ahojo unum air driver ebe ma na samba back ahodi bebam it air drive there wo ye be ma wo hwe me sabri a enwene hu say why ye mre kra wo mpam wa shase nunum bi kotobi na nunum bi fesisi ni pedua no because ye didi ye onema bebre a unum se be ma nya diabetes na akoka ne be ma nya mujabro so akoka ne be ma nya sikasem problem na akoka ne be ma che se be ma de ye ho mo pa ne ma akuti ai doso eti air drive ye dia ba dia bre mema nyina enya aphrodisiac enti mranti a ye hwe me we nya de ukotobi se me ko fesi yiga bi ma hihye bre bi se me nigo bi kuhya me num awie ma kuhya ye num ne saa we de koto wa no pa capsules ne num kra nya den udidi wi awayi mienu enum udidi awayi mienu no anum yes ha de no fa mame ebre so na wa dwen ba so so de pemu agora wa woni be che ubo so be ma no kama ogina so na che se natural na be siesie system no se de yakopon bo no pepe sa pepe yanko prostavite nso no so na adwuma be na no so ye prostavite capsules ne de emanom ememanom na de titru pa ne se ehun se be ma nyini ana ne prostate so ye kese na prostate na ye kese a na amakoma be ma jusom ohaw na prostate be kese a ebi enyini be ma utwemu 40 a upe prostate ne be kese na nyo bia na ne de be koma no jusom ohaw ena ebi so ho no a eye moa bacteria ena eba sebe ye be ma mu a ema ye prostate eye hono eye inflame ena ebi so ho no a ye fe no prostate cancer ena ye say cells na work prostate no ho no eye cancerous che say wo ka so mo ntra ha o mo ntra no nam nipadua num eba ne saa no a droben no a ye ju so fam no enam prostate ne fifini sei e fam sei iti we aye kese e prostate e komia ne sei pe na ma ju so no ntimi mmeyi iti bo se be ma ko gina no be so ju so be chima na ntimi ma obefo so ntimi ma e no bu won so e be ba kra no ntimi ahode nim esoso e na ntimi bantine mu e pai saa e no bu ntimi ma dodo no akam iti okwa a ochimo ade be ba no o se masa ma mi nya na me nkom ba bi na aka ju so twa tank num wehu iti no saa no ko da na jo a o ntimi na saa bre no blada no be kaka no nto da kakra bia na ju so de no kakra bia na ju so do bitime ju so saa be mpre bibiri asa na de achi saa ne ma nyina no eye ju so mu yade onum prostavite ebe sa de amawo eye bibiduro ebe sa ne nyina de amawo e na afa ensuso no obi wonu a wanya enemu yade bi sexually transmitted infection ana se wanya ju so mu yade fa urinary tract infection eni te si a oju so na oti yawo e wo ne be menum e robi okra ya na oju so wi o ti se de be menum no ase dro be na dem no emu ye ne hene ase mu nunu no aha e robi won so a e ya no hu discharge ne se obeyi ni box and answer part say so bi every ni be mana no asoso gu ne box am na asoso African map ni Ghana map ni eyi pacho hu sa de no a e ye discharge wanya gonorrhea onum prostavite e be yi afri ho obi timi frɛ sɛ wakonya onya gonorrhea be 5 years ago when treat anwie sesi a wo hu susu ni biom onum a ebetu ase kra iti insan so betoto se bi obema no ho a ekro ene yina onum prostavite e be kɔ ohwe mu twetwe wa ya se ta ye wo ya onum prostavite e be kɔ ɛna wo ye oba nso so e ma nso so nya ju so mu yade pa oba bi won so a se bi kakra bi na ne sa akona se ya na se ye ne hene ana se ojo so na se hyehye no oni no kwafo kompemu a ya na ote se eya obi wo na se eye kro e na aba ho prostavite eye ni nyina e de ma ho iti prostavite de eye amansan chemfa okay na it say ma tumi no mema so tumi no afa mu san ba ko so e fa no little capsules little yes enum kankan away enum kankan no ho eja obi won ma no pai watwitwi ne si ho enum re krokoda o san twitwi ne si so still kaminu ka sei ka wa sei enka firi numba no eye nka ano odin enu nti na yagene ho aye little capsules na ye bibiduro na duro we se wonum a se ne wanum kan tie bia no ebekọ because we call the root cause of the problem ye hunu se enum na nkasa no se nka beba ho a efitechema no so number 1 because techema no so na niam ekọ enum na dodo no aye dey enam so eno bi won ma didi a particles bi ko hye ne sinu ekamu a bacteria komu a na akoma no infection ena ye minimum hase no so bacteria no ekọ hwa itako keka ho na akoma na dodo no aye na firi nipadua no mu eja obi won mu a sebi oye diabetic a sebi o diabetes a wanum nya carbone so o liver enya na dwuma yie a ema won carbone o kidney kra nko yie a ema won carbone enti ene de enidaso no aba eye lito
capsules. Okay. Say onum kan tie bia no o hya se onunum a ebe sama wo ho be to kra. Enti sa little capsules yi any prostavite capsules any X-dry capsules yi say be bia to a hefa ne benya bi. Ghana ha Nyankopon adom nti ba bia ye to aduro bia say ye drugstore herbal shop pharmacy duru ha benya bia to. Na me no ka se kra ko junction no so a ba bia wo bia junction bia wo bia o de ko drugstore bia duru ha so pe little. Na we no permutation bi o ha ya me we na me ntanche. We ye be ma na wo ko to aduro no a. Yeah, to prostavite don't the X-drive be account. To no prostavite no. Na no X-drive no. Very good. We anwumre. Very good. Onom to aso obehu difference. Obehu difference no. Na ba bi obetumi afrɛ na ka wadaroma yebetumi ne amanfo akasa wo so. Yo from obetumi afrɛ me 0544 477 047 0544 477 047 and I say 0592 630 631 0592 630 631 Ghana ha opedudu atu pa so de a ko kan shi dragley dudu bi a opibia no obenya bi wo da say Fred Apia Mankwa na ye bejom kasama for Edema Verma Plus Company Limited womo na the X-Drive capsules and afi prostavite capsules and afi little capsules omo de abade eboa X-Drive any prostavite ni mienu no eboa mama ye papa system no ye week ya bomode na no mienu ni nyina ba ma bia mechiwa kasanka wenye be mfie aduonu ko no bomode na nom sa se yenso ye mrenie ebema system na san gire na so bi nti yenya 50 years 70 40 years e ko no men ko nom aphrodisia bia ma onya hode man kasa me kofa ye wi a na san adwojo dabi num wei mienu no aye prostavite ene X-dry capsules no onum wei mienu anopa wei mienu anwumre saa nom to so abo se system na kasa be samba no so bi se de Yakopon bo no pepepe na wotumi aye adwuma little capsules no so no eno so nom ebetumi abo ma num ka boni no etumi afiri ho akosiro di kankan no ni number betumi afre na 0544 477 047 and afa 0592 630 631 ebeda na se wonya bre ebaye ma ebedi nkomo fefefe kama se enti ye be soro suyi na ye ka mo se enche apomdi unsam na ye de bebre mu na apomdi unsam no ye be kasa e de afa skin peeling. What is skin peeling? Causes and management of skin peeling and no hon komo and ebedi ne ewra Sylvia Dakum and ebedi sa enkomo nti mon twa me wo ho na ye twa ho tia wa ye ba san komo no ebedi ye ba sisi ya madama